مەلا ئەحمەدێ نامی di sala 1960 de li gundê Erbetê yê girêdayên Sêbînê li Bakurê Kurdistanê dayîk bû. Hîn biçûk bû dê û bavî wî mirin. Ew jî di navbera serxet û binxetê de çûn û hatinê dike û guh dide xwendinê û li ser fêrkirina keç û xortên Kurd disekine. Lewma jî Seydayê Namî li gundê Tilşeîrê yê Rojavayê Kurdistanê dibistanekê vedike û piştî salên 1905 berê xwe dide Qamişlo û li wir bi cî dibe. نامی دۆستێکی نێزیک بوو یە کەسایەتی و ڕەوشنبیرên دەماخوا وەک جەلادەت بەدرخان، ئەحمەد نافز، نورەدین زازا، جەگەرخوین و هەن کەسێن دن. جەگەرخوین دیەکەمین دیوانە خۆدا پریسک و پێتی هەلبەستێکێ لەسەر نامی دبێژە. نامی مەژنامەیە تەزانی سەیدایی ji بۆ مەلایê خانی خێزە قەلەماتە نەقشێ چینە حوبە ئەلەماتە ڕوکنێ دینە هەردەم مەددل de jan û derde ew jana ji derdê qewmê Kurd e. Seydayê Namî gelek berhemên giranbuha li pey xwe hiştin. Wek dîwaneka helbestan bi navê daxwazname di sala 1986 de li Swêdê hat çapkirin û gelek sirûd û helbestên navdar vedhewîne. Wek pêşkevin em serfirazên milletê Kurdî, سرود آشتی و سرود کچان هر وها سیدای نامی پرتوکا آگری سینما عاموده کود سالا 1987 ده لسویده هات چاپ کرن آفراندیا و قادر عگید او ورگران زمان عربی. جبرهم نامی یندنجی دستنویسک بناوه چکو لبیرم کو بیرانین خوته ده بجه کرنه. هر وها پرتوکا رزمانا کردی و فرهنگکا کردی عربی و چند برهم دنجی آفراند بون. پشتی نەخۆشیەکە درێژ و گران سەیدایە نامی 11 مەها 12 ئا ساڵە 1975 da li bajarê Qamişlo koça dawî kir. Lêberî mirina xwe ev gotina dilbiêş gotibû. Hêvîdarim ji xortekî Kurd roja welat azad bibe, ew bilez bêsergora min û mizgîniyê ji min re bîne. Da ku êdî ez bi xweşî li goristanê razim. Niha gora namî li taxa Qudûrbegê ya bajarê Qamişloye. بیرانینا نامی ده هەلبەستên gelek helbestvanên Rojavayê Kurdistanê de jî zindî maye. Seydayê Keleş namî ji bîr nake û helbesteka xwe terxanî canê wî yê pîroz dike. Namî tejnameya xweda me bi pêş ve dide te hunera me. Xort vana li ristên te bi kêfin wan guftûgoyan ruhnî dide me. Rast e tu li cem me pir buhayî serdarî li koşk û sera me. رابش گۆرê Seydayê Namî hişyar me bike ji vê xewa me. Bessam Mustafa, Rûdaw.